Katne giadon pensapriang dia kan dia kubos. Berkata ka kubor kalau ke sorkar kalau pensuk bagi don kam syuk klet dia ke silong don kam mau masuk silong klet buat dia kan dia sekat kuat tang hayin jo play ke mobile play kan dia mat gasni 10 minit 8 minit pet yo don ki kam ki balai hati department ki ba phero phe ya ki nong rep i kelong kume ki don ki scheme giving I transfer back direct saka kaun jogi ke mi I ka bingi om kata ka focus plus ka ba gini keli kata ki om gimtip nang pi ka de jup online ba om ka jup mobile kenai bagi bank priu ta ni ya tiplukan Babe nyuta, bakre nyuta, bakunta, porok ndon wen ote. Halan khat ye pe mobile. Halan khat pe mobile. Ni ka bakre nyuta ka snobe, ni ba e jak beliau, ni tak hak jak beliau, tak ka jak beliau. Hi. Nga oi pitong ni kendit beliau. Katne giadon. Pensapriang dia kan dia kubos. Berkata ka kubor kalau ke sorkar kalau pensuk bagi don kam syuk klet dia ke silong don kam mau masuk silong klet buat dia kan dia sekat kuat tang hayin jo play ke mobile play kan dia mat gasni 10 minit 8 minit pet yo don ki kam ki balai hati department ki ba phero phe lana don kadon kiti batai syai hangta sakentu yaki kun yopi ko kun kelit terkam hangta na yaki don ke parti ke question ke keli hana ba ka sorkar ka thung yaki taki member MPSC DSC ki beliau lajong ten thung lan hoy thung de khar lam thung ki beliau lajong thung na do Lada om penban ba uprasun warra nan ten asam kata temlong deh. Ba korna ulai donbor warra nan na om no warna nan na garu om be derek kunta. Kata udah skube. Lega om ye pi. Ni thung ye ki members. Ba yo pi om kita ki members sila ba super fast traffic ya do no end. Kajuk komputer Haba pilih interview di orang MPSC dan DSC. Don kam syuk kuman syua kumalek mangi sipo atau page to ya kawe kajikeli. Mentane syuting. Yes or no. Kajisok. Yes or no. Hatsukan keti. Dei nolai. Ada dei no, ada lain nolai. Kebang don malah pun fail, don malah pun pas. Ngayon di kon samlay katagi di persyar ki om bade. Pai mat yung nang prostun ulat hulut ki bahaye basen. Ngayon om di kadandaan. Berkata kaan ya om ya pi kaba non mano mono bala yo kas perkul kama. Ba utu membar don hok ba undum la ban kujli. Ya kata kaan sa gejompi. Kenapa bahaya kata enam lah. Namar bahakan ni kajuk kebermenta lah computerized terus kita kono. Ngingip ju om mengijon pati ni om ngijon syakaye. Namar baka NPP haba pilarung hapo yin jom ka NPP ngialong kumsi para bat ngialong kawai bat ka jingya telimlon nadu unong yalam ubarang batam hadu kinong yalam haki unit bat ki blok bat ki polling booth ki bakar ka purom ka bakraw ka mga ay ubah karnet ubah he ka bensin tinggal syong nilai pelujumut bat ki poy mentakasni syaka dekaji pediang purom ya kehibaro Jika pengakwa bantren kendiat syapang kariti trekam joka parti kejami.
Bapintir ngakerpat yai Bak Karnes ngakerpat ru iau district president i Dr. Kenteu penpoi ya ka constitution yang ka parti kejungi syadu ki unit level bapinyo ban buli na mangiladet print da katin kasiru pin slopu ka ei ka nongrim ka baka parti NPP kayen tamban ya tiplah UPA sama mengitip bah ureu krau jong kejelam begala jongi ubadeiru upa jong ukonrat sama uchi minister jong gomda but udeiru national president jong ka parti NPP ngidon kawai kenong rim ka bakrau ta nadu patu kapor balas sandur da ulit PA sama bahkan nongrim ka bahak mate ka benengkong jo ka parti NPP bapinte kadei baka yen nakabenta ki ripat nakabenta ki tribal nakabenta ki Kristen kata-kata ke nongrim jong ka parti NPP namar la pipet ia kiwe ki constitution jong ki parti ki babon hajar teli bak ki babon totally hane di dalam begla jongi saya pule bahaya kita pet ia ka jingya per hapden ka NPP bak kiwe parti bagin yalam ya kari ya kajat beriu ya kajalah katkum kita kinuksa bat katkum kita kijalam na kijing thok ki bakut ki bakantang dengan ada kerpatlet tongin nyami nangni kum kayeng kum kasen nginum glet ban bu jing nuai katang bat snow baru ban yakot ban ya wear shoe nangni sikman ya kiwe pat kilok kijor ki badam don le se kabel sim ka basno tuk bakala bakin nyawan ban ya don ban ya trelang ban i kum si yeng si sen bagin yo i ya kata ka roy kapa bagin yo i ya kata ka bit ka bian ontang ka constituency ontang ke jela hanrei wat kari India borok away kan setting kan nyau burong ya ka parti NPP Nolor kita ulapan benaru baka sorkar MDA2 kan sepen ulang ya ki jingkwa jong ki pajba ke mau keruat konstituensi ban pen khas tak pat ke CNRD blok hakathan Shiliang Rilang. Nang kaka isu kebagian anggur mentah. Kilawan ke delegation naru besyat stem nak kalian siru rampak jong ke dekatan wat UMLA ru rengkat baru bak Karnes hakini ki ketiat kali ki benai ki wan delegation bandiman badon kamru banbu sinadi blok ya kaniru ngin sa perloka ya kaniru ngajak bu ya tingin sa perloka mendai habang atren punta kalau bang menyebut ban penbe jenuh itu hanai thok ma pi hapok aja bing kinoy alam jo parti begi menta kiblajon ban ya kaniru ilabu akmat bangin perdonka